none wire twatangasa kana ngwatanio ya Azimio wa kwambĩrĩria nĩ nabangithise kwithwa na kikalo kwithwa kikalo ni kana yumia uneni wayo yumia maubombe ange gukonia umbano huu kana gukonia unenania huu netiwe ni President William Ruto. Yes. Wa kwithwa na unenania ni kenda at least wese kwithia maandamano amaende ni mabikiara kuthela na yu kwibindani yambe Azimio mutongoi wayo Raila Odinga ni wetikilile kwithia na umbano osu na mwange malea yini kenda yu ila Kalonzo wethiwe ni makwenda kumia uneni yulu wa muungamo wo masia kana mamba kwithwa na umbano nikenda ma deliberate meonata kuni joba twaise umbano muthenyani wa iyo mena member macha makika na mangwatanio na ya Azimio baejera Mongi Oginga Odinga Foundation na nthini wa kikalo kiu ni methiwe mambisia kunenania itina wa kulei foundation cia maundu ala me unenania niguo Raila Odinga wambie kumaluka lakini before Raila aumale Kalonzo ni umalile mbe na amwe Azimio maumaluka nza matia Raila na amwe baunthini na ila maindiensa na moka kidogo kidogo maikala ndi Raila aye excuse asia na meeting agent ukwenda kuthi attend so ni wentie na tiwa bawiti na wakila manena ni isia on the Azimio yu mainengane ila ita wa press briefing kana mainena na andiki mama ovo mama elese maundu ala manena sia na mautu ala maumia nibo indi Kalonzo ayungama ayasia we as Azimio One Kenya Coalition ayambisia ne kwaje woni mwana asu no muika we wonga milabu mkutano imeisha kila mtu atoke nje nenda babe mundu utonenga Raila ndaya nake zitetekela tithani yes ndato ila maandike yes babe mundu utonenga Raila ndaya kiutetekela tithani yes na inde umbano wathela na umbano lo vurugiwe wesa kwithia abandu bumeombanie ni bekala wesa kwithia ni bathukanga na inde itina wanda tikambuthu mundu kila manenie ni important lakini nabata wa kumiswa uneni kwa metukileto nekana ni wainde yu Kalonzo ni wesie kukila itina wanduthi ikuthela makwatiania na alangi Azimio kumia uneni wa maundu ala manena nisie chambe kila manena nisie nekana it is official kana unique kune stamp kana ngwatanio ya ule ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition mayithi wanthini wa unena nyoloba niwe ni President William Ruto unena ni wande likana unena ni una ilita kwambisia wa kwambililia lakini kwa itumila kubika bautu tese unena nya undu iponondo kwa tuika kwithiwa na representatives ya naimona miongo 5 kuma ngaliko ya muiga agency wakilishi mo atongo ikuma cia mani cionthe cia kiuteti makanisa alama andikana abandi ya Kenya na andu meke wathukanyo so far baimundu ono mo nesonene aumba nosu na umba nosu ni kana thiwa no kwesa kwithiwa wibo Azimio ndipo nthini wa umba nosu completely mini ya kutwa Irene ni kumaanisha kana ni batona kwithwa you so far pena muandiko katika kitu kuona chama thanani wayo ni kwithwa bena nzeke si kwasia Raila Raila we nitawai anamina kwiki wa mubuko ngaliko ni yengi na amina kwiki wa mubuko ngaliko ni swingi oh sorry ni watumiwe kila madazi kalie bia ni watumiwe yes nikenda okekuisuka ngalikoni ya Azimio yes na kuka kubikia ba Kalonzo Musyoka eonekana yu ena musimamo yes Raila ono wa mwita watermelon na mwita watermelon Kalonzo Musyoka yu acha mutwe yu Kalonzo Musyoka so fani wa kuonekana ena musimamo mulomu yes ni batondekana yu tukonda Azimio lina mwaniko nundu Raila nu kwenda kusia mwi na ke Kalonzo Musyoka na alangi ni maisie paya katika unenania wa wandi mumatiko yes niwese yu ibindani la Raila wetikilile Kalonzo ni walile immediately Kalonzo Martha Karua o Eugene Wamalwa wa DAP Kenya then malile kuithwa no nena nyo sina masemo meikwenda kuyuthambia serikali na kiko meikwenda kutumika kuyuthambia serikali kuondu wa bata wa amuika na wesa kwithia mauneni mo kwa bamwe ni mekuonekana sabyu kana kana ndo ameikweta mbauki na recently wa chuma Raila Odinga
mena Kalonzo nimewikie manena lakini wasa wethi kindu kibwate singa nondo Raila Odinga kuma maandamano mambia kume bindani la kwa wetiwe kada no kwenda kibila kicha UC he has been very quiet no melao na bomba noni yes ethi twabindete lakini kondo wako kunesingelumu au mela atangasa munataka mazungumuzo ano maseti aye ona ni mwenda ngwata ndio Azimio na kulia unena ni lakini kila chone kie muthenyani wa iyo muyo ukaumba noni amwaka umba noni ukwiza kwithi atita mwisene kana ni mwibangite kwithi wanaumba no yambe tuona Kalonzo umala Kalonzo asioka Raila okaye excuse ase we kwanza no kwatene na umba nongi wibando so in that time ila Raila umalile ila ma discuss yemena delegates alange kana member alange ma Azimio kila matwiye yima yenda ne kana matabyandiki mama uvo ala mokite bau ne kana withi ne makava mauvo necho wonie yungunzi sialika nikenda wise kwithia pengine kila kibangithitwe kutangaswa mari soluti bau kana nikiu kana kia ilete kutangaswa nikana wisi kwithia ni chabingiswa nicho kutumi woni hapa imundu wisi iwe gangu tabie kisamba kwangelekani tayu Kalonzo Musyoka Foundation si bandu bakuliga kila mundu batingwa mubango si bandu bakwamuka wase nendete Jaramogi Oginga Odinga Foundation no you cannot just wake up and go there no ndwisa kwa mukoka yugwito omnerelia ba utena invitation na jinundu ama Azimio nimebangite kwithi wanaomba no bau sio igunzi sio ibingwe wenge itino siumie ba si ba na wale ro sisia no andu tugeza kwithia mumo kula meumite mama ni ata Raila june wathi ni sasa Kalonzo Musyoka nena atasia aikethia ndo june kenda mbese kusoma utumani wake indi mathandika na inde yu kendo chuchu ni chetie utata muno lakini wesa kwithia I message ni lazima eputi wa cross ni wona mama ndie bandu bangi na maumio neni na manena na inde maweta maundu asu ma second chambe menda immediate arrest ya maobisa ma polisi especially atongo imama obisa ma polisi ala methitwa matongo ese regions siki bathonye kula kwithitwa na kawibi ndani ya maandamano na ingi menda ala ma abducted already kana ala mateketwe nyara already mamina na kulekwa kwa mitu kuna ende chamuthia andwala ibindani ya the finance bill 2023-2024 ala makwiye kumana na maandamano na ala makwiye bindani yetu ya maandamano the ni maibo ni serikali number 2 ala au mesebe hospitalini the ala mometwe ni sasi kana manomi endini wa maandamano the ni mailite ne kuungame wangala mayawiti ni serikali Gwithikisa beka lileu neto isino mbakati kuwate echeni tuisonganga nambe otamuthanani wa munthi kubanje kitu engi maandamano wa manjeni si ula ukwati tata inspector general wa mabisa ma police ndani la Zikanja ni wasia musieni wa ilobi hotelike kana kutetwa igwa maandamano ilobi all right mubya wa police ne wumya bawo kuicha muthanyani wa munthi ne watanga sayu katikati wa musi wa ilobi yani kwa kube mubya wa polisi wasia kubika bau mawisa ma polisi mayesa kuikithia kana pena muwe kwa andamani mot meitona kuikithia muwe andamani na kwa kitumike cha kwithi wa matatona kuikithia andamani muwe kwa tiania na katiba kanthi ya Kenya maandamano ni makunwa Mungu katikati wa msi we lobby and its environment la twasiuni twasana mawithi luko mamuse wa Nairobi nondo yu mawisa ma polisi in short mawisa ma polisi madhipo ni kondo wa kuikithia amaandamani tamugo undu kuna tangazito bombene kana mawisa ma polisi makatembea na andamani amaikithite mugo kubala balani yuru kana ni official undu itoneka ingi akondo wakitumikeu nundu wakwithia kwiwetwa kana pena ndu malikilili ta maandamano makambi yo bingisa maandamano mamugo na kwambia kuya na kwananga mali ya mwenendi echo yukwase yuka na mawisa ma polisi mayibo ingi kondo wapata usu akwa windi yu tu maandamano timabangithio munthi twisoma twinaku muthenyani wa iyo isika muthenyani wa iyo kana ni muthenyani wa iso twisoma yulu wa maandamano ma umunthi undu mawete ni operation occupy Uhuru Park the anti wrong isini sindu kati wa imwila masikumite serikali liki aya yiko atata kusisa
kima go ma metuke me asia kana ndatika ninsu yu Yes. niwese andu ni mabyo ba na mata bia Raila mamuya kana Raila siasa yu endokona siasa ino ila siasa kiwanza ni chato ndoka ila mwato ye Kalonzo na mathio mokelelia ile nundo ya inene yu Raila ni wabinduka na yule kana Raila apologizes after attack Yes. on journalist at Azimio presser. Yes. You know ni wetia wekeo. You know wetia wekeo. Aya yuma ubo walangi na mama ende na kunaika. Ni every police deployment after ban on demonstration in Nairobi CBD. Yes. Yiti unena musini wa ilobi. Wewe tambia kuthila yingine maubisa ma polisi. Ni mwathe iba nikenda bakabiliane na maandamano ma muthanani wa umonde na maundu maingi ala makiteko wametuke kabindani kanjuka ba pena yu mukomo wa alimu ni wambia kunyunga mukomo wa alimu wambia alimu wonde mwalimu wonde mukomo woni wambia kunyunga ne kwaje ni wisikana budget ila ina allocate to mebia yikibathukani ya serikali pamoja na serikali si account wisikana budget izo si on the president William Ruto no tilile etina wa the finance bill kwithia na bia iwetheka yu budget mbingi cia mebia yikibathukani ni na bikiya na kwolo na kumana na kwolo kwa budget ithi yu ni cho kuona yu ba kwa teacher service commission pena thina pena mathina ko ni tito na kuse ya maandamano ange yuma alimu Yiteka na maandamano ma agencies. Kana maandamano ma agencies, maandamano ma alimu namo. Ni mambe yo nyunga. Ndo wa budget izo inatililwe. Anengi akatwetele tone maundu amende ya itawa the unfolding of events. Ndo makwende ya kumela maile. Aya, mwidikisa paani kuamuka, nikusiaigwa kilanga liko yonde. Ujuma nomba wekale wese kana kui radio nambe mwenye itawa NFM. Yes. Isonga nambe Erin. Yu ilati kwa asasi ya muthanani weyo. Kawira Mwangasa nukwithwa paitha kwa mutalatala waingi wa kumumutho lotongo ine. Kiu ne kiki kie muthanani weyo wa katatu. Yes, zipora no thagisie mutalatala ukotini kwi muthenyani not kotini. Mbe wa mbunge ya county ya Meru kwi muthenyani wa iyo. Na pena maundu maingi muno pio alo mukonanitie governor Kawira namo. Yu mutalatala uibinda yonthe no kwambia kunena niwa. Ndo ju ni MC ya Molote wa county ya Meru na oso ni wa munini wa mutongo iwala aingi bungeni ya county ya Meru. Yes. Mease Kawira Mwangaza kila kenene pio. Yule senga iweze kisamba sometimes ila wa mukamba ya sa mukunge ikungwa ino kunge. So fandi you ne kwasekana county ya Meru ndingwa county secretary. Mwaka tendete mwaka wakeli actually kina ndikina na ba kwa jana this is twangiye mwaka wakeli kuma serikali kuma kwa sakwano this is the second year ni kwasekana county ya Meru na isitoshe kwolotwa mundu na natwa ambe wa mbunge atho imwe pengine ali kubitukithwa Kawira na mulile definitely yani anakitie kwa sande umwe Virginia Miriti ona tinzama inako nakura nekelungu cha miongo monza na 5 cha MC ya county ya Meru so you alafu pena nzama si apata muno pio yani nona yuta nzama eno ekuitwa hii pena nzama eno ekuitwa ekangosomia isitwa yayo kwa kisungu itwa Meru County Revenue Board yani nzama la yungamia maundu ma wosanya wa court yani nzama zude na mwene kibila yuti unena na pakila zabe pajiki wa mundu akalea kindu chake lipena Meru Microfinance Corporation wana microfinance this is akana tubengi tuto nini tukobethana cia mbesa ta KREP nini na nini yunzama ya serikali la yungamia maundu asu yani yani county ya Meru nzama izu siena ene bila asa unashangaa onayo kutwika hii haya kutwika babe mwana aso na ilomande ayelo mande ibindani lo natu yelo mande yonde ayikonanwe na kiko cha uwani elo siokie mie yelo na iromande ayikwa yonde plus mauti yo ala wailite kwithi ayu inengwa onde azioka ingi anenga no sisindu ingi yukethi ausuwe ugwo kwangeleka no so far those allegations lakini yukethi asindu yusie siagwo akizambo na kundu itikela hata uwezi kubali ona akuta with out that it and mark muno pio ndo bailite so you assist most of the things ila si weta ni waba at this time sikethi wasisi agwo sindu isi athia akatatu the third time nuzi ni binda yake akatatu kwenda kumudhurwa kuma kibilani
yo kethe asiesi agwo izamba yengiti ila na asiane ngona nde bandu wendete nye inona nokwinuka these are very strong allegations nginye nakwa na ina katika kuona hii naona na tino kuone wa mundu muka ni ni independent candidate alikile kibila ndi independent asuna shanga yo kethe akwangelekana yu kwa woni wako ta mundu ta irini tima woni ma mundu nge yo keze kwithia asindu icio especially kwambatia wage bill ya account ngina milioni 500 per month yo keze kwithia account ikaiba mesala yiyoka mpaka yathuko bimatese aya na imwe ne 11 me obisini kwake yo obisini wangaba na hii athuko mi 111 that exaggeration yekwikwa nazi pora na langi what is the meaning of that kwambatia wage bill to 500 million obisi wangaba na we woka athuko mi ana beta wa protocol officer makelaka camera media personalities and machai and makubangula kwake specifically ndeleba pie angithethe ko makwa ngabana you can imagine andu yana imwe ne 11 ma obisi ma account ya Meru obisi ko yana ko ana court we woka ana court nitwithitwe tutona bunge ya Senate isi ya maundu asuna yasia kana itina waya mina kwiko kunikeli yes thina kwata ugwa ndeto ila sithitwe simu konanya governor Kawira Mwangaza jua irini ite ya katatu na ndiye thi wandiazia sindu imwe igike kangai amba kwitha ulete watata kusisia ni ungu wa miaka ele yasia mwaka wake ile ukathala mwai wa 8 na one wimbi chitwa yuthi ni ya katatu athenda kubetangwa kibelani yuba ita iwe bandu wa kwazia yu mara ni mundu mukae kitakuona wa yuba babo bena tabena mathi yuba katika mweke kia wandu namo makakosa huduma cia serikali yes beti umona yoto no mwiwi ai yuta yuwa toto sisa za mesi ya wosanye wa court ukune kwasa kana za mesi tena mwene kibilo court wosanye wa account ya Meru ndutumeka kwanzia ila ya ilite kana ndosa na kwanzia ila ya ilite batina umelu na accountability and then wa wosanye wa court so wona maundu meka lu in case yes maundu o umwe tu ukamukwata we wagwo baba yu umwe wigwo ko eka yimbinge ati umwe mubonocha yes Ndigesia na ngwe ndato iba andu bange wikwata sa ile ndateka mama sia kwacha tusongange nambe yumuthe nani weyo president wa nthi ya Kenya William Samoei Ruto ni umolotile kwa kabinda prime cabinet secretary Musalia Mudavadi yes with the niwa wa kwatirila ministry sionde ila ma minister ala manaibo manakutho kwi muthenya weyo kwi matuko 11 kindu chambe kwi matuko 11 ma mwei wa monsa kana mwei utu iju matuko 11 niwa president William Ruto abunzi nzama yake ya minister amino abunzi nzama esone kwa semebia yo ndende na minister na ndiamba kumiswa mauvo na bosa kwithi abe mebia imwe very crucial kana mebia ya but especially tamobia wose sei wa ndini usu umeswa mauvo utuku na muthenya kana thoima wana mautu mawo mauma wa utuku na muthenya tena mubia wake nando mubia wake nando na uwa mautu mawo mauma swa utuku na muthenya nikenda mabisi ameka atuwe mema thina wisa kwithi anita teka na stand off ate thana kunga makwa maundu nicho president William Ruto woni ndini we gazeti rasmi ya serikali kwi muthenyani wayo amolota Musalia Mudavadi ula ni wona atietwe eweka ula wina obisi wa foreign affairs kana wa maundu manthi cianza na obisi wake ni wa minister ula wina kumuka na minister la munene so no iwe akwati ya maobisi yonde whether mubia wa interior security mubia wa ni ma ekolyo yume lo yiyo lo mubia wa ni mana fertilizer Musalia ni woto no sungia mubia yonde mubia wake wo mubia wo iti mubia wa na musiakithekani anything eletro na kumela kwao juju Musalia niwe anisarebo ni woto na kusungia kana kunenga no sungio ukone chonde kitonda kumela ndini wa mubia wote wa serikali kwa kwithia mibia inoju ndina maminisa ona kutwika president no tangasite kana chuma tukwamuka kethi wa aisovia nzama yake ama minisa nzoma nsau no wise kana no kwithwa no thoimi mwinge muno pyo na kukulilia kwinge na kuconsult kwinge nikana kumanda yulu wa maminisa lo kosa mamutethesa kuthukuma ine nthi manthi ya Kenya asante
Irene twabika bwine ngwenda tunenge mwithikisia ota simu 5. Yes. Siwe woni wake yuluwa umbano wa Azimio kubalano muthanani weyo. Na bala watatoa sisi maundu maingi theiwa kana balikile mbewa amwika 50. Alama likile imwe maitie matete kilala ila ibudwa. Kiune kiunga mebau makulumani bila kila kindu chonde. Ningwenda twambe kwosa ota simu 5 tuwe mwene ndiwe easiata.